Aidi development ang ngau jabani, aidi development de dum tawra kani. Ai development de kemta compromise tawra. Handa ke ai sahi se. Ai da hanba vote kara pai sahi se wadi thugai bada lo shindoi. Aduga za sahi se wadi lo thugai ni. Sarkar ki sab sab pot pot ba oina thamama matungda. Ani suba sahi de ai development package kani. Municipal Council की councillor सिंह खन रबा की तुंगदा Moirang ASIGI MLA सी कोई council असिदा मुक्तंग फामिन ननबगी नसी program लाउबदा कोई तामोदा हाई जब तक तामोनी याबिरगा नसी फम मिन नरिबा सिगी हनिगाई लेतना तसेंगा कोई council ना हराउजे कोई दरकार लरिबा Kwakta Municipal Council amadi gram panchayta ajik development bekra son tharib singju nasi tamogi mai da kari yangshin biraga ikoi gi development singju kara fagalan nabagi samna hadu Kwakta Municipal Council gi hajik lairiba market si manung da market laire mapan da thinggendana ikoi stall mari da thinggendan laire masi matang ju masina maram oiraga ikoi hajik hangdra maning da lairiba the site da hanagi ariba lairiba si honorable na amutang median kangbiraga masi construction tawba yabagi lambi amutang ekoi MIHUT department da sembi nana besu ekoi council gi mai kai da ya appeal tawri all Kwakta gi oina Kwakta asi development karamain purakada ge karam tawda ge highway wakhalon da ahallaman jingna yam wana hotnaraga Kwakta gi youth association haina masagi lamdam masagi mafam su leijaba asi masu ekoi gi building asi mangdana laire haliki segai dana manipur gi asu luraba tanja sida aikoi gi asin ba kaya bu aigi iramdam aigi ASIGI manungda lairiba municipal council Kwakta municipal council mahaki maramdam na heli haiduna in time da aikoi gi fixed timing da tamona jawirak bagi damakta haina ai leitana aikoi gi welcome tawjadi constituency ASIGI sengna aikoi tamona aikoi honorable na tawre iba aikoi ken takna thama anigi manungda tawrakliba thabuk sida aikoi gi councillor sing gi manungda caretaker councillor sing manungda chumnagi kanagumba party amada leiramaga su hojik si aikoi gi honorable gi thabuk thoram sida apen bu oiba gam mari maram oiduna aikoi municipal council gi caretaker councillor sing amasung chairperson hammaga staff sing hammaga matunda aikoi honorable MLA se Moirang gi namukta de sengna adugum laba hojik lak leiriba kendra pusing manungda aikoi gi minority su oijaba aduga Kwakta da makta di mani ni na haibada haiman bathok loi haina municipal council na khanjaraga assistant asi tawjabani thank you ngasi Moirang kendra gi oiba MLA Thongam Shanti ngasi aduki matik thawai yauna development tawbada aduki matik costly tawba ngamba amakta thoktriba development tawba aduki matik harauje aikoi gi Kwakta municipal council gi area da laiba development tawgada ba awat basaruk kaya sin tamona ngasi engsan biraga mapung phan nangai gi damakta tamoda ningsin jare ngasi awat pana thallaba aikoi gi Kwakta municipal council bank laitaba street vendor singi ngasi marketing mapung phana phambada khudong sada ba oiba sugumba kaya lairiba singsi tamona engsan biraga development tawbada
saruk yaminaraga Moirang Kendragi aduki matik saukhatpa Moirang Kendra oihanse tamoda ngasi haijare asi haraga matang asulusi aidi development da ngau jabani aidi development de dum torokani ai development de kenda compromise toroi adubo ai da hajani badi kala wo emele wona de program sem sai de ko de sem emele sima adu ai di madu to councilor bagi chair person bagi hak pi daga lai do madu ge hak mat de ipam lai ba caretaker government oisanu among oisanu Moirang Kendra any development torko matamda ai onda party ki wa laite ngasi mayam na wakhan chamana na party ki wakhan laite da ai opinion subaina ai na su mayam puno the party ki wakhan laite vote obviously vote ni matam du na ma thadari mo pham na vote thadari dai ke to warung de to bu bo vote loi ma tu da ra ti to ga di madu de sab san ke ni chi ne na ye vote matam da vote to biyo ado vote loi ga ma tu da di vote to bi ga du development do chin bi ok si de thai je aduna sarkar gi lamghaina ai demarcation to thoge adu kana thelaga thamage ba phom phom do sarkar gi state level ni khanga lage adu kana madu noi gi council na sab sab phiri o lor ga go pibi ro adu kana ai nungmuda tim mama thara ga madu demarcation to le Kwakta sagala ku dai le ba adu ba chou ga ba youth development committee ba youth association ba Kwakta youth association gi building do kai no ji hai ba am si adu Kwakta gi ni su ka mo si bo na khoi ne samana bu kara ke do bum du an development aphabo re de no mya mana ba ya da ba kari ye du da ji to du no ek samagi to wai ma gi su da ba Kwakta aphabo gi oi ba aphabo nga to ba da kai do gi noi ma se to nga to da ra ji to na ka le si gi piom ji thom noi ro adu ne ide noi de ya ning du ai gi mi oi se no any ex abagi to ma ba gi wai ba gi su oi se no wai gi mi du na aphabo to ro de ai gi mi su aphabo du ni so ba mi gi mi na aphabo to ko da phai ye na hai ba ngam da ba nang na di kai dong ne so Kwakta gi num si ba di ko ro ai khoi ra ni ti to ge da to ra ba di mi na to ba phab du su ai ji opposition di ai ru ke na te BJP da te ba ai ne bi ta ga li ba nai na modi ta ga li ba adu ba ai party da hanga ba ko da ai national president hanga jai khungam ne ba kai gi no da ai ma gi sarkar se pa mi ya da ai support to ra ai na support to ra ni na Narendra Modi ji na tauriba aphab poto ma Bharat ki prime minister ma na aishu nagarik moina eze Moirang ge mele moina ma na tauriba aphab de ai ai na aphab du bo ai na thagat pe gi ai na madu gi right ko igu da lei ba hai be biri thagat pe gi right igu da lei ba biri da chok phagra thabak to bu siu phatte da ai mi na te da ai na kai no wi khut ge doi no ma na to wa aphab du di phai ye da to bu gam ba hai bu ngam ba se ai gi sakti le ge do ne ba Mandi ai ra ni ti Kwakta ni hajau ji Manipur da lai ba chief minister me amara ka bo biri na tauri subai na taugi ba miyam gi damta hak chen na taugi ba sibu kana bu yaw ge ba ai khoi shiri bo bi phatti hai roe ba ma su taw be ba le ba ki da kana bi adu bo hak chen na biri na tauri subai da taugi ji ka si bo da chief minister ta yaw gi dri haji ai khoi na hai si ngarang na khoi na taugi ba wa da rakshe Kwakta da lei re ba mai pa ni pa lo adu ma si gi ai da ji kai ga po la ba ga khoi na lo bi se se phaba koi lo pa se siri be ni pa ma ne ba nan ma lo ko kre akhoi gi public property da turi ba ta yum sa jin ba adai ni akhoi sarkar gi lam da khopsin ba lam khopsin ba without notice ma thu ga yo hai re madu gi tai ta pu lo ko men lo ne adu thu ga do bi Kwakta je hu do aduna ai na ha bi municipality ama lei ba ta di municipality ki wakhat to biyo yego hajai Moirang da ngarang nan eviction to gi do Moirang lang phai gi ai municipality ki yo ko re ai ma bai pa ga ai publicity sal le kani noi da kai da notice pi da ma thu ga be abai rai pi re adai ni mai basa basa gi thong among de da sa be ar wai madu numitare ni manung da lokok da ta de noi po to municipality da loi collection to pu re ne da ajai ahing ti ka ke sidok da ga lokok ni da why cái gì Kwakta số tàu bây giờ tàu hai bi lo gì sát bi lo notice issue tàu bi lo publicity sal lo mà nó tụi nó thấy yếm sàn và người thấy mình thung đó là sao sao lâu phố là tại vì phải eviction tàu là à tụi nó hay lo any objection tàu có bị lo ai thiệt rồi development ai thiệt rồi thiệt rồi vậy
kari yai Moirang yo na le pagal lega dima kalo eviction to body thuai bedi ngamaga kaidoi ma di no yo di ki ngamaga sem power sem constitution ma ka dai adu da akhoi thabak to seba akhoi muslim sin naw singi sasaga ibaiga adu ga to do bi tu ase development da di ma ji wo ni tu ase ai yo ni ab je lo jaba adu bo ba se development ga ba si ga san na ti development to se ri thuai do le ni sasa ka ko pilo ibai ka ko pilo han development lo ya sasa mu ni sing lo ibai mu ko bi lo adu da tra de ko ta bo je to bi ya ro adu na haji municipality councillor me meeting to bi lo haji government ki property kai kai da le kana kana na enclose to bi ai ko na khangan bi lo adu ga hai bo mo phom ya do state land ko bi do le state land lo ai ke la ga thamu ye adu akhoi development ki plan to se ba adu na tra ga di kauta bung mu gi sum subsilak sum jakla kauta da development to nga ke ne lo aduna hausi akhoi market atu matam na sana ba tawsi government gi paisa lai ta so akhoi pp model lak market sa ba kai problem nei ke adu bo councillor sing saman hom sange politics to bi la kano matam da no politics e to ro ba heta to adu ai ji vote ba tam da khoi politics to se ba vote loi ra di development da di politics to se adu ga ai da hi ni noi ne any vote pi bada ai ke to waro de noi apa ba sa bada ke to waro de adu ga development de politics e to ro ba adu de ai sel yes ma ma dai ke dong de so i ba du de sel lo ta di di de du mai ba pa ma vote to bio ai da ka le ka da du si to bio adu ga da ma tam khara vote lai ti ngai ma se si da di kauta gi development gi de khau bio kauta pra ja gi de khan bio tung da ho ra ka da kauta gi si da si sen ga de khan bi ra ga akhoi wakhan samana na development de to mi se aduna anna Shri Bidena Manipur da award ba ma porake Manipur se pikaba so Manipur sana le ba se hani gi sana le ba Manipur olak no na ba ade khoi leibi nari bai sili no patam sang na khunda min na le ne khoi sili no mo lex de ge sikshep tharak ta lo ba na lojeri yo thoda ade di waro intra madu ma ade de khoi gi government na ma lei hai be ge 사기에 거기 하나가 파리 뿌리는 섰다는 거라면 둘이 맞았다고 둘이 맞았다 용사지 무슨 그런 벌레 박들 이게 봐 거기 모이랑 깨는데 나야 뭔가 또 이쁘지 아두는 내 모이랑 이할람 도와이 봐 호절이시 아두는 내 모이랑 municipality area 다 도와이 이제 아두 next municipality area Kwakta next panchayat पाइदोश हंदा के ये सही से अइदा हान वोट करपगी सही से थुगाई बदल लोसिदोई अदुगा जा सही से लो थुगाई दी सरकार की सब साब पोट पुन लोइना थमम मतुंदा अनी सुब सही दे डेवलपमेंट पैकेज कने अदुना अइना हाजि अइ था हुम दगाई अइ थुगाई दे से था मपल वाल अइ थुगाई रो था मपल जी कला कला युब जागो दगे दो खबी रो हई तुरे द साजिल लबगा बा आई अकन बनी का आइदा बको तुरे द साजिल लबा आइरा अदु बतो रो माम दे खुराई में थुगाई दी या में थुगाई दी ए पुमिन द बई या में थुगाई दी हे इपा की बनाओ को खुराई में थुगाई दी अदुगा वेला लखाई द थुगाई दी आई इसे नुपा अनी यावे इसे नुपी दो बा बादो आई थुगाई द दो ने अदु थुगाई दो अरा कौता की जो इन हाइजर मिशनी म्युनिसिपालिटी न मतलब चाना पाउ पीबी रो ngasi nakoina aibu nungsibidana nakoina aigo phajaba thamiraga Kwakta municipality council na sinbiraga sa patang su thakna logi ayu noi mafamsida aman begi ta jabang pibi bese si dong ta di aina Kwakta municipality caretaker councillor chairperson of the councillor sinbu aina keramde su aboi de kaujero adugi sab sabal naman su aina simjara kani adu loina na नखोइना लौबिलिबा थौदांग छे मोइरांग केंदगी अमदि Kwakta गी ओइना केना लौबिरगा मांग थमजरु म्याम दो थबक ओइना पाथोकमिना दुना एखोइ मोइरांग केनबो ओनबा मोइरांग केनबो परबदा Kwakta बो फजबा अदबो खुंगंग खरा पहेनबदा नखोइ मपना चोक थौदांग लौबि कनि हेबा थाजो से थमजरगा थैंग सिगो नि तांग से ना लेबिदा